Lishonile mbukeli kepha ke belingeke lashona ngaphandle kwetindzaba talo. Nati talo muhla tingela ulwimi lwesiswati la ku SABC asikubingelele. We are not caught between the rock and a hard place. And I must say that we are quite relaxed as COSATU. We are not under pressure on this matter. ICOSATU icithile umbiko lothi ibukene nenkinga lenkulu emaqenjini eMfelandawonye. What is important about that is that up to this morning, there was no report of any injuries. Selucalulo lutakulo lwetisebenzi letingemakhulu lamathathu lebetivaleleke emathunjini emhlaba emayini Sibanye Stillwater eNtshonalanga neLjozi. ICOSATU icithe umbiko lothi ibukene nenkinga lenkulu emaqenjini eMfelandawonye. Lenhlangano lebuke tinyonyana kumele ibukane nenkinga elesemkhathini kwemaqembu eMfelandawonye lekuyi-ANC ne-SACP letawubuya elikhethweni leminyaka lotako. Nanobe letinye tinhlangano tisabukisisa loludzaba, iNEHAWU neNUM ibonakala yesekela i-SACP. Lisekela lekuqala lemengameli weCOSATU Mike Shingange uthi kudingeka ukuthi lenyunyana isibukisise kabanzi lesinyathelo sepolitiki lesisha naleselikhulu lapho khona amalunga ayo lamabili kumfelandawonye ku-ANC ne-SACP ayothwana itulu ekhethweni labohulumende basemakhaya eminyakeni lotako. We are not caught between the rock and a hard place. And I must say that we are quite relaxed as COSATU. We are not under pressure on this matter because throughout our existence, the political discussions are a function of constitutional structures of the federation, including that one of the affiliates. And as we speak now, the affiliates are engaging in their own platforms. Shingange uthi letindzaba takamuva kwendeka kutsi tibe nemthelela omkhulu etinhlelweni takadzeni letamiswa lelapho khona SACP neCOSATU betenda libito lokuthi uhlelo kabusha lomfelandawonye. Lokhu kufaka ekhatsi kwehla kwabantu abangahle bavotele i-ANC nalobudlelwano bayo ne-DA nalamanye amaqembu epolitiki. Etindzabeni letibukene nelive njengoba sikhuluma nje Shingange usemukele sento samengameli Ramaphosa kufaka mengameli COSATU Zingiswa Losi etsimbeni lakhe libekadze analo eWhite House kuleliviki. Uthi lokhu kutinkhomba tekuthi uhulumende Ramaphosa uthi thathela itulu kanganani tindzaba letitsinza tisebenti. So we're not only thrilled that our president was included, but we're also very elated about the input she made on behalf of South African workers in that delegation. Umhlangano wesigungu setulu kuCOSATU tawuba ngenyanga enyoni utawuveta umkhombandlela yokuthi iCOSATU nalabo labangaphansi kwayo bathatha yiphi indlela kwe-embili lekutawuba nemthelela thite ku-ANC ne-SACP elikhethweni leminyaka lotako. Indvuna yetemafa inogodongwana itsiyendela ushintsho lolincane nje kuliphakelo timali lwa 2025-2026 lalwethula iPhalamende ngalwesithathu. Kanzi uthi lokhu kungenxa yekumiswa kwekunyusa kwenthela nga 0.5 wemaphesenti. Godongwana bekakhuluma nemakomiti ePhalamende kubukana neludzaba lekwabiwa kwetimali. Luyaqhubeka nokuba ngidzaba mlonyeni liphakelo timali lwa 2025-2026. Labe emacembu etembuso avaphikisana nekwenyuswa kwentsela pheceleti levy yabafutsa etimoto lekuhlongotwa ngololuphakelo timali. Kepha ke lendvuna ithi lungabukwa ngekwenyuswa kwalentsela kuphela loluphakelo timali. Some of the measures, yes, they are quite problematic. Fuel levy is just one example. But we want to persuade members that we shouldn't judge this budget on whether it's pro-growth, pro-poor, just on one tax measure. I think we need to look, in my view, at the budget in totality. Litiko letemafa lithi kushintsha sinqumo sekwenyusa iVAT nga 0.5% kube nemthelela kuletinye tinhlelo bekuhloswe ngato ukukoleka imali. People saying this is a cut. There's no cut in this budget. We were increasing budget, but we're not increasing by the same amount we wanted to increase with. iPhalamende madvute itawuva imibono etakhamuti mayelana naletiphakamiso tekukoleka imali. Indvuna yetemaphoyisa Senzo Mchunu ithi emaphoyisa aphihlite tibhamu letingu 16,049 ngenyanga yeNdlovana lonyaka. Letibhamu tatholakala ngesikhathi se-Operation Shanela. Mchunu uphinze wathi sifundza sa-Gauteng, KwaZulu-Natal nesempumalanga Kapa tibe nelizinga lelisetulu lekubulawa kwebantfu. Inyakatho Kapa yona yehlile. Down to
community level policing where there is indiscriminate use of firearms on a daily basis, in some cases, where people get murdered without any cause on a continued basis. We will be confronting what is normally called hotspots, which have become characteristic of criminality in the country. That includes places that are generally taken for granted now, that they are killing fields in different provinces, especially in the Western Cape, in Gauteng, in KZN, and of course, in the Eastern Cape. Igo letemcebo waphasi nemafutha etimoto Gwede Mantashe ithi kusete labalimele nobe labashonile eKloof 7 emayini Sibanye Stillwater eWestern Area eNtshonalanga eJozi. Kubikwe ukuthi kuvaleleke tisebenti temayini letingu 300 emgodini kanti solo tivaleleke kusukela itolo ngemva kwekuphuka kwemshini lobe sewuvala lapho kungenwa khona kule mayini. Litiko letemcebo waphasi nemafutha etimoto nesikhwama lesisekela lokuphathelene netemandla batfula ngalokusemthethweni iSouth African National Petroleum luyinkampani letawubuka umsebenzi wokuhambisa ugcina tingungu temafutha etimoto iphindze wakhangisa emavini emhlaba. Lo mcimbi usho ukuqala kwalokusebenza kwalenkampani leholwa nguhulumende ibambisene nePetro SA, iGas neStrategic Fuel Fund. Indvuna yetemandla nemafutha etimoto Gwede Mantashe ithi manyende emave lafuna kusebenzisa iGas nemafutha etimoto ekukicida imandla. Le ndvuna yende sibonelo ngePortugal neSpain. We are going to have oil and gas growing in terms of demand in our lifetime. I can't predict what will happen to other generations. Our generation, almost everybody in this room, will see growing demand for oil and gas in our lifetime. Kusenjalo elitsabeni leStillwater lokuyimayini leseWestern Area eNtshonalanga eJozi. Mantashe uthi kude sisebenzi lesibike ukuthi silimele nobe sishonile. Lokuta ngemuva kwemibiko lethi tisebenzi letilinganiselwe emakhulwini lamathathu lisemathunjini emhlaba lemayini kusukela itolo kulandzela kungasebenzi kahle kwetinsita letibalandzako. Letisebenzi tisagcina endzaweni lephephile ngekhatsi kwale mayini. Isibani yeStillwater estatementeni sayo ithi tiyachubeka tinhlelo tekutakula letisebenzi. There was an accident in Stillwater of a lift that was trapped in the cage. And what is important about that is that up to this morning, there was no report of any injuries. I-National Union of Mine Workers isolele mayini ngokungabeki embili kuphepha nempilo yaletisebenzi. Kuletinye uma sibuye etitolo. Indvuna yetekuchumana netebuchwepheshe Soli Malatsi ifuna kwenta lushintsho kunchubomgomo ye-BEE emkhakheni wetebuchwepheshe kute kutovunyelwa kulethwa kwe-Starlink kuleli. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. White River eMpumalanga tikhala ngahulumende ngekungalwisani nebugebengu nekungalethi tidzingo ncanti. Tikusho lokhu ngesikhathi indvunankulu walesifundza Mandla Ndlovu abambela uhlelo lwekwethula tidzingo ncanti kulendzawo. Ekucaleni kwaleliviki emalungu emkhandlu ahambela bomasipala labahlukene eHlanzeni kuyokhulumisana nalabatsindzekako. Bugebengu lobufaka ekhathi kubanjwa inkunzi bani bathathelwe timoto kuhlukubetana kwebulili bungafani kube ngiloko lokuhamba embili ngesikhathi takhamuta kaBowenty vibes atikhalo tato uswela kwetidzingo ncanti kweswela kwemisebenzi emandi kanye nekucitseka emgwacweni kwemali ahamba nemangcoliso nguletinye tetindwe dzingwe kulembizo letakhamuta tendela ubito ukuthi ndvunankulu angenelele. Sinenkinga kakhulu manje yabona ngema councillors ethu siyouth ngoba asisebenzi so ma councillors ayasivalela kakhulu ma chances
nokuthi sithole le information lenganceda thina siyouth. Inkinga lesihlangabezana nayo kakhulu la ezilisho issue yebugebengu busezingeni lelisetulu kakhulu. Bantwana bayarejwa, siyarejwa sibantu labasha singibomake. Umphathisode mesi-70 yesive imigwaqo yanetithuthi uthi kukhona batakwenda kude babukele inkinga yakhonqa letingekho esimeni lesikahle. Ayinemihlawulo engakapheleli ngenxa ukuthi bephathanyiswa bomaqhuzu umkhakha wetekwakha. The entire network yaseMpumalanga inenkinga. Lokubalekile ukuthi thina singu-provincial government sizame izingenelelo uku-assista labo masipala, but lokubaleka kakhulu ukuthi siye nalaba esicabanga ukuthi esibabiza ngokuthi ma-private sector, especially the mining sector, ukuthi ize is-assiste. Ndlovu uthi kukhona batakwenda basifunza kulusane bugebengu. Si develop a crime prevention strategy, and according to us, a crime prevention strategy encourage abantu ukuthi basebenzisana, sicela ukuthi asebenzisaneni silwa nebugebengu. Ndlovu uthi usebenza ngikhandla nelithimba lakhe ethuthukisa impilo yabantu besifundza seMpumalanga. Umbuso ecaleni lekuthunjwa kwaJocelyn Smith uthi kulungele kusebenzisa ubufakazi besati kanye nalothintekako nakucala luhlelo lekugwetshwa enkantolo lephakeme eNtshonalanga Kapa lehleli eSaldanha Bay ngalwesibili. Kelly Smith, Jacqueline Apollis na Stevino van Ryn bavele enkantolo eKapa lomuhla njengoba kutasigwebo sabo. Laba labathathu bavele enkantolo sekwenza isikhathi lesasibekiwe ngenxa yekuthatha isikhathi ukuthi basuke ejele lePolsmore. Lijaji Erasmus liqinisekisile ukuthi iSaldanha Bay ibekelwe inqubo yesijubo lekufanele sicale ngalwesibili ekseni. We'll try our best that if we can finalize most of the evidence on Tuesday, and I don't have a particular preference. Normally on sentence the defense starts, but if the state want to start and get the witness out of the way that's in the US, we'll accommodate the parties as far as possible. Umshushisi uthi kucelwe ukuthi tiphumo mayelana nalelicala tibe time ngemumo nakufika ilanga lesijubo. Lomele basolwa akakacacisi ukuthi batawuba khona bofakazi. Kepha-ke Kelly Smith uvete ukuthi ubonene naso nhlalakahle noma lasolwa naye Jacqueline Apollis yena athi wabona lolulekwa ngakwengqondo. Ngaphambilini lijaji Erasmus belicele basolwa bobathathu ukuthi basebenzisane nematiko ngoba ukuthi abasebentela babukene nekudzilikelwa lijele kulandzela licala lekushushumbiswa kwebantu. You're going to be transferred today to Malmesbury and to Langebaan. You will appear in Saldanha on Tuesday. Inkantolo icele ukuthi nangabe bafisa kufaka isicelo sekuphikisana nalesijubo kufanele bende masinyane. Indvuna yetekuchumana netebuchwepheshe Soli Malatsi ifuna kwenta ushintsho kunchubomgomo ye-BEE emkhakheni wetebuchwepheshe kude kutovunyelwa kulethwa kwe-Starlink kuleli. Statement sahulumende lesikhishwe indvuna siphakamisa tichibelo letitsinza silinganiso sa-30 wema% lesibukwa kubamvu labekatse bancishwe ematfuba ngaphambilini etinhlelweni letisha tekutshala timali emkhakheni wetekuchumana. About broadening up the space to attract international investments in this space and to ensure that new market entrants, including those that may be offering new or disruptive technologies, will be able to make commitments that are aligned with South Africa's socio-economic development goals, and that all the players will be able to contribute meaningfully to equity, to skills development, and to economic inclusion. But most importantly, it is to ensure that there is alignment between what are called the ICT sector codes and the regulations of ownership, which are set out clearly by the regulator for communications, that being ICASA. The process that will then unfold post the Gazette is public submissions will then be made, and we don't know what those public submissions will say, and we'll have to assess what the public submissions say and then make a final determination on the status of the policy direction.
Sikubutile ke mbukeli ukuthi njengoba ngelisonto kutawubungata ulilanga leAfrika ingabe uyatichenya yini ngekuba ngumAfrika nangebuve bakho umbono wakho uyalandzela. Nyoba ngivunulile ufake amabheshu ngathi umgaco. Nyoba nginothile nje ngilijaha lelihle ngempela sonto kubungata lelanga lethu leAfrika. Noma kungathiwa angikhethe namhlanje ukuthi ngikhetha yipi lokho ne content ukuba umAfrika noma kuAmerica ngisengakhethe iAfrika impela ngayiqhenya ukuba umAfrika ngayiqhenya ukuba umZulu ngayiqhenya ngezwe lami ngayiqhenya ngobuzo engiyibo. Mina ngiyaticapha ngebubuve bami ukuthi ngingumswati ngibiye ngitiqhenye ukuthi mina ngumAfrika buka nje netino letanga Afrika. Nitigaba stereka kuba mchangane wakutiya mchangane straight wale makude nkanyini kamsinya kuringana imelwe so isonto lomhlaka ro mame ntavani jina uchangane indendle uchangane ayi nami ngosonto ngiyobe ngivunile isipedi ngikhuluma isigidi ngikhuluma isitawu bangazi kahle ukuthi ngempela ngingumpedi ngichenge nami ngobumpedi bami ngizazi ukuthi ngiyaphi ngesipedi sakithi. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kutiphendulela ngawo. Lirandi lithengise ngaphasi kwa 18 randi kuleli viki kulandzela ukuthi lidola lilahlekelwe ngemandla. Lokhu kuta ngemva kwekuthi itimakethe tisatama kuhlatiya lomhlangano wamengameli waseMelika Donald Trump namengameli wakuleli Cyril Ramaphosa leba ukhona ngalwesithathu. Bosomnotho bathi emandla elirandi la ku 17 rand 88 cents lomuhle ekseni angaholela ekutheni likomiti lenqubomgomo etetimali linciphise lizinga lendalo kuleli viki lelitako. Has been performing quite well recently, but I think the main reason for that is that the rand, even at these better levels, are still hugely undervalued. So if nothing happens, the tendency for the currency is to strengthen gradually over time. But the strength of the currency that we've witnessed recently is also not necessarily rand strength, but more a case of the US dollar that is losing some steam. I think certainly that this will create an opportunity for the Reserve Bank as well to start cutting interest rates. So I expect a reduction in interest rates next month. Nazivakashele etimakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile lalicathaniswa netimali takulamanye emave. Tikuca lapho ke lebesikuphathele tona lomuhla tikhona telulwimi lwesiZulu nakubumbana insimbi yesikhombisa sikhona nesimo selitulu ngemva kwetitolo nifuthumale labo labathatha imbawula bacaphele imphela sonto lenhle.